Ütü gün bollun kündü tetim Saka radyotinistің heraqistəyətçilere, Saka telebinetin körətçilere, kelen her sargılaq sana jılынан itiistin əğarda boluqtun. Aracıbıt bihiyene Saka heriger büttüğünüger ihilleri, internet nöngü andaydı xandık bağar mundugar ihiller, onunca bu berini ehigi kötütümen. Бүгінгі күнге әйгеннен бірге бола кәлі бет режиссердар Мария Новгородова, онна Николай Слепцов айдын, оны тәңе ұтачы мен Индира Сафронова. Оты бары беркеден біле бет, саңа жыллағы бірахандектар оттын сұрық-құрықтырғы номну сағаламмыттара, кемне қареметтон жа саңа сағаланары тұрар, оларын оттын бігеге 12 чағы бары бірге көрсі бүт. Бұ кәмге бігеге тұғы ғына бұды, ағы бұд, Ihebit, sep, onuttun üyerebit, kötebit. Bugünkü günge beri bitiger ja as üel, onna iher ubut. Bu kihi dorobiyatıgar jayita kaydağın tuhunan, bugünkü berige bihi kepseti yakbit. Ol kurduk bihaka betin sanatın ülleste, bilerin kepsi ipsi kelle, örütün bihaka yılcıttır, bari berkeden biler kihibit. Нефролог біраз Марфа Николаевна Бурсова. Үте күнінен. Бүгінгі күнге бұл біремі болан бейеға кәлбеккер мақтана бұд. Жауыноттон Сақахерин жоно бүгінгі береттен әлбағы істері, көрері, білері, еңерінері olur ollar sep. İste haljallar, kör olur ollar. Onun çabastan manlık diyakka bu sana jıllağı günler чугаһатылар ас үел өттүтүгер төһөл багай семини кайдак тымбарыктагын тухунан бихи доробиябыт тугар кахаллыктак боллак битче онун бу ас үел жайытын тухунан сака херин жонугар чүдик кепсен сагалырын болар ыксабакка онуты барыларгар били өйдөргер кирер гына борстой тылана бастатан туран келенихер саңажалынаны агардалибин бары сака сирен олоктактырын Индира еген оннан мактаныйпын багарабын бу крутун бу хеге ыңрар кытыгар доробия вопрогар интерестакытыгар оннан беги бу кепсетеммит жоңга бейни карыстаны бейни карыстаныга кайда хөлөле көсөбүн тирердер болак битте олихин улахан тогола хөлөне хеге бу Детим радио программата оңрор де мен беям бу организатор біраз быһытнан мақтаныхпын багарабын. Хеп оннан саңа жылбыт жугахата, конечно, действительно браханиктар уже сагаланылар хорох терелтерге де ханада оннан самай бу ылынан семьянын көстөр браханик боллади өре көтө стол теринен өре көтө бебебетин кетехен манахан де бир күнгө били мунистар көмөт болор боллади иннегена мыт самай тон бу саха кехите стола маныта да сахалы аспыт өлбөт холбуранны белемненен наяпыйттан идехебитин этергедлы белемненен да испитин суян деп курдукта Оны таханан бу мен бу нефролог брас быһытынан колору бу приемга да келер жон ныкытты капситерим курдук кихи брас кихи ан бастыкы бу эмтирин этаба бастыкыннан да бу ас болар диета декканада диета дибит ото диета деккана жон кулган таханан тирилерин таханан истеллер хөбләбәт тыллара мен бу холу бра капсиятак бине бу маннык диагноз бары бит эһе маннык кытыннада маннык бабуллар детек бине оччогону тукуда хабаппынду ден вопрос сразу өскүр ахабат тен табыллыбат кихе биһәт абыхтак ахын норматынан көрүннән оннан бейтин ырытынан бейтин организмын бу этин синин состояниятынан көрөн болар болады. Колобра ол же давлениялах ки элбек тустага сехохтах, поскольку натрий хлорид, поваренная соль это натрий хлорид, химическая состава натрий хлорид. Натрий буланы бу биги организм тигер уну испитуну тахарпат клетка бутыгар иңерер олихин ки элбек тустага сетагана этихине иһен тахсыр. Отек. Отек, пастозность начала атрар холоврада, олихин тустага сир болахпытна биге илибит, атакпыт, сирейбит, дарбаяр дебастыка симптомдар. Иккирбит агайыр, брастыгының, конечно, мен этергелы
брас өттүнен билин жон өйдүрүн курдук этехпин надо булады. Ага, иктен самая том бибихи организмыт обработкалан тахарбыт шлагынан игинен тахарар булады. Бихи тарбахпытынан иливитинен ыламмыт аяқпытыр тугу ыйыстарбыт барыта бу бихиги исоргамытыр кирен. Ага, аяқпытыр куппыттан бу слюна, бу силь вырабатывает сигнал, уже фермент, да, уже фермент, буки не расщепляет, да, буманна уже, аяқ игигер уже переработка сағаланар. Онтан де пищевой путнан кирен куртах-пытыгар соляная кислота ден, кетехен оларар, дөхеннен ахыны сибит, отчунан күске выработкалыр, да, куртах ырылақтар холовра, изогалан тухтулар, изога дилер, кыркахпыт кынер дилер, да, холовра. Онтан де куртах-пыттан кене бу ас бухарылар эркини кишечник птер барар, де он на 12-перстный кишечник диаметр делох бу улахан лаборатория. Бу аспыт бухарыгар быт желчь оңрар, да, казбирди гепатоцит, который вот быр состоит из гепатоцитов, да, холора печень. Ага, и негнан была на бу казбирди гепатоцит, тен клетка вот быр бытгар желчь выработка. Ол желчный пузырька резервуар курдук онноде кетехен олорор. Ас бухарары да холобра. Инегенен төһеннән ахына хатакпытна, градустагы стакпытна өспүт толар денаттыбыт, гынан баран ондук тем болдак, өс толбу болбатак, өһө выработкалар, быр нагрузкаланан элбэх быр өһө биле оңорон тахар. Хеп инегенен буланы кихи тахсан кирере убур, холобрада хорохтор вообще запорговар, поскольку бырдара үестерегер жылчтара үестерегер мунистан койдан калып болар. Же бу үес койундаган таа сөскүр. Бу таас камсын сеп холора эмеси хакалты ахына хатакпытна да. Аны туран жирная хатакпытна сылагы элбасетакпытна. Аны туран же бу очогоспутуар кирен буспудже тухтанар хорога иңереллер, хорога же бушлак булган видикала таксан барар. Вот. Аунтаханан бөрбүт бу ких кепсет аларабытти. Бөрбүт бу хамытын симитин бүтүнүтүн фильтрдан, растан үлөбөгө бара турар. Холобра камыт сүрелдер булады. Инегенен бу бөрбүт кайдах растыры икбит төһө качестволак боларын да бу сейбит аупыт эмтемиппит эминен томунан төһө газированный униспиппитин төһө градустах напитага испиппитин да барата бу бөрбүтүнен бөрбүтүнен жана грузкаланар. Инегенен бу браханик бит колору тугу хиекка хэби, тугу хеймек хэби. Бу бихека сахаларга холобра олох элбэх тик билигин көрөбүт, мен колора приемга бэм приемнур боламын анализтеринен көрөбүн. Де бырбыт тох кепситу кепсиребити, де үеспит ту кепсиребити, поджелудочная железа бут нарбут ту кепсиребити, демит көрөбүт да. Инегенен колора бырдара нагрузкаламыт болон сөп, элебетер нордара нагрузкалак болон сөп, бу барата кан анализинен көстөр, биохимический анализинен. Бу бүгүн бихи кепсетибит тематыгар бихиха мехатерерди викитнен минетебин бу подагра деныры. Подагра накопление мочевой кислоты. Тебрастыгынан учылы тахпина табыллара булу диханыбын мочевая кислота ден бу бихиги организмытыгар кирен пурин содержащий пуриннах агалагысе тахпитне бихи организмытыгар кирен продукт распада болар. Мочевая кислота ден. Вот. Бу кихеха өскүр, кихи бу холобра тынар-тыннака кихеха өскүр мочевая кислота ден. Бу у животных, олжы ыттарга, кустарга холобра, бу мочевой кислота өскәвет, потому что кинерге определенный фермент бар, мочевой кислота өскәппет. Бу мочевой кислота кихи организмгар элбэх в большом количестве на сайганан тақавакка элбэх мунихуннагана бу бихиги сустав пытыгар, синовиальная жидкость пытыгар, да, холора сустав пытыгар, бу сустав пыхамсатын ден. Сүйөк пытыгар, монюстар кристаллы ден. Анан холора бу подагра ден, в переводе это с греческого туй подагра ден, ноги в капкане ден. Олата атақпыт ыран қалар. Анан булана бу холорын электринен хилжен приемга хартақпыдагинда холорын электрге тақсан көрдөкпүнө. Жоннор атактары ылжыржен кепсиллер.
Аны туга хыгыттен ыйтабын. Биһиги сахалар этастахпыт. Этаспытын миммитин күн айы хебит. Күнгө үстө эти сиржонор баллар тысыригерде. Ол чоғыны туга хыбын. Бу килеп ары да оны этас. Эти таханнан бу субпродукты. Дебу тохтиқа хэби быр вот это субпродукты да. Иттенне олох-олохан элбэх красное мясо кыгыл экке, онна эдерекке телятина, жеребятина, бу манна олох элбэх пурины есть. Пурин содержащие ден продукты маннык элбэх в большом количестве. Иннегенен бу подагралах, сүйөкырылах жоннор эти бульонугар қалар 50/50 наваристой бульоны ехпін барабын ден мини ехпін барабын ден бейті мимитін күнай ехпін барабын ден бұл маннык ырыға қаптарбат тұғыттан оныттан мен бұл нефролог бұғытынан тоғы бұл именно подаграны көрөвіні ден мочевой кислота мунюстар ке организмар ке қаныгар мунюстан баран кене бүйірге таас өскедер иннегінен бүйірдірер тастақ жоннор эбихет ыйтылхакканада бу тугу ахыгыты сигитиди. Аны бу элбехати сен бараннар холор кою чай эмме пуриннак да холобран хасыблюр жаннар балар кою кофен хехтерен багарар жаннар балар касты эмете стаканы күнгөдө бу барата пурин содержащие болар. Какао, кофе, шоколад, вот эти продукты. Бу балар гальба. Аны газированный напиток. Газированный напиток ПТР, фруктоза, которая преобразовывается мочевой кислота. И не нам бы мочевой кислота эльбех канга эльбех болан муньхуннагана показатели мочевой кислоты манак 306 это при условии бу 306 болар была норма ден болар 306 онтан кра 306 микромольтан үрдүк боллагана олата уже бу сигнал. Бу мочевой кислота сүйек қарамонюстуват биди кристаллов кене бürge таас үскетер детимди энегенен бürдергер таас үскебит жоннор колобра бу этастарын кыгыл этихилерин да колобра быры бу каттаны да силлерин кинер олох кырчатыктактыр. Ити үттәкчә ehелләрен кулар кырчатыктактыр. Эти мочевая кислота дейти үтче. Эти опсай анализ туттарарга эти каннык беленен таксарый. Эти кан анализе тымырттан канлыкка оннан билдер. Олеген була бу бихи нефрологтарга, бу подаграннан ревматологтар занимайсыгын. Тот жарыктан аллар бу ревматологическая патология болар хеп. Но бихи буланы бу междисциплинарный нефролог, он ревматолог манна колор подагаларак буланы. Сүйөга келжер буланы бу кие бихет нефрологка көрдөрүктәк. Поскольку бу кине тохтан бу мочевой кислотата каныгар элбэх болар иден. Аны таксан келер деп. Аны таксан келер. Инегенен каныгар өдүк боланы бу бүйөр бүтүгер подагрическая нефропатия ден бар. Олата подаграттан бүйрөгө жерден бар. Хеп инегенен может, конечно, подаграта хок болар буланы кине мочевой кислотата бүйрө куаганны күлелириттен эме взаимосвязанный деп канада. Онтон аспыкка холобара эти сүйөк барахангытта кепсепитимсе, бону кепсепиппер этон ыйттагамже билген опсенен бу сака херетымды болан нахал бакки биле сүйөга тобуга келжер ден. Аны walлаганы кенеп бите. Отети жигинен тымны ден этеллер дебите хеп, тымны сирге олоробут олихин сүйөк келжер, тога жетер эрдеттен биле тоңорбуп путен хеп. Аны жигинен кини анализка ток ол мочевая кислота дени көрөктактар дебите. Багар киндер агылыктарыттан сылтан болу. Багар кинилер ол мочевой кислоталары наха ахары үрдүк болан бу тобуктары сүйөктары келжер болу ден. Очоны кыжык бартылык себестак. Себестак. Ол сүйөк ырытын ревматолог брастар, травматологтарга тиеллер ырыхактар. То жоннор ырыхактар болар болбадак булади. Жоннор сүйөктөр жан травматологтарга тиеллер, хирургдарга тиеллер, элебетер ревматологка, от нефролог браска тумна хаҗалар колобра, бу бүйөр браха, бу элбэх пуриннах ахы сир болак бытна, мочевой кислота вот үрдүк боллагына, бу нефролог браска мекер дөрөктәктер. Поскольку
Әттімде подагрическая нефропатия дем бар. Бұл подагрическая нефропатия нефролитиаска терердер. Олата тас өскән. Тас сразу өскән тақсыват. Кине манық туз күрдік болар. Микроэлементы дем болар. Микроконкременты узилат тақпытына қолы барада. Онтон жа конкремент. Гиперхогенный конкремент дендер. Узиға көстер қолы барада. Онын бұланы оджа тас өскәйбет. Таға түйерек қады. Манны урологтар өліләлер уже. Тас размері тан қолы барада. Тас размері пүйен сөптәқту әмінен елебетер операциянын. Улахан тас өскәйбет болағына олақ оперативна лазерінан маннык дробигынан қолы барада. Атак бұтас құттала ден бөргер мочеточникін бөлән кебейен сөп. Бейі бөрбіт тоқ иік оңырар бола. Ол иік оңғылуыда мочеточниктан тақсан барықтақ. Оны бұт аспыт қамсығылжан қолыра кене мочеточнигі бөләті аны жығы еденнәқсы ситуацияде почечные колики, олық неудержимые боли сразу білдер. Сөп, ол иге бөрігер қалан-қалағаны тақсыватағана мочевой пузыринан кейіктеден тағарбадағана бөрі иер. Очоны де правым боку, левым боку ырақын. Кейт ұлы батыры табылар, онтуы сразу білдер. Онна иік жүхіне құрутын біле приемға кәліқтіріне икки жүхіне қайдайден ейтігін. Олар ехіл жүвіта до, пеналақ бол бұта до, аны қасты жастыды кектейгет, жастыды кектейгет, түкіңе қастыды ектейгет. Онна испетуғыт игінен тақсар дойден бапростарға әпетектәк біт. Отеті өз толуда ден бар дейді бітчі. Өз толуда сыттан арыттан әрет боларды? Сыттан арыттан болар один из факторов, онтон обмен. Опсенен кейеға организмгар таас өскүреден бұл метаболический синдром ден болар. Метаболизм олар ер. Кейе ағыр болағана сыйғалты ағырын. Опсенен кейе норматынан, конечно, бардын сейған сөп норматығар. Қолар ол же белогу кене 1 грамм на килограмм массы тела. Қолары ағуан келелек болақына 1 грамм, ағуан грамм сутки. Оннук нормалах. Барата нормалах. Белогун, жир, онна углеводы ден барата балансированный болуқтақ. Аны белокун қолыбыра сир болақына 100 грамм әкке говядинаға қолыбырада 10 ағыз сылай 9 грамм тоқ бар, белок бар да. Сыр, твердые сыры, белоктара мәхе нағалбе қолыбырада. Үрбек кеттен тақсы. Олақ қыра белоктақ әте оғыруатаға зелень орехаларға ме әлбек белок бар қолыбырада. Бұ белок себеппет бейеқа организмдер керен бұ продукты распада. Мочевина, мочевая кислота, креатинин, бұ барада белок распадтыра, химическая реакция бей организмдер баран кинер буманнык хорго креатинин, мочевина, мочевая кислота болан қайылар. Монисталар деп. Инегінен бұл бекеге бүйері сайғыр функцияда күтчавыт болағына кене организмдыттан тақсан, игі күтті тақсан барбат, қағмытыр еңен қалар. Инегінен кене қаңға үртүр болады, қаңға показателя үртүр. Креатининің показателя жақтыр кеға қолы бірі ауған ағыстың үйә болағына уже нефрологқа ғыджан көрдірек қанады, бұл терапия оны көрір. Бейбастан терапевтарға дейбетті қолы бірі ғыридақ бұтына. Онтан болағына мочевой кислота бұтын әтті бітті, мочевой кислотаан болақ қолы бірі. Сюсалтон был. Сюсалтон недопустимая доза бұл ожирение хоқ болағына, сахарный диабет хоқ болағына, үріға үлжіват, сүріғар диагноза соқ болағына, онтан кені қолыра сахарный дақ болағына, тоғара системный ұрылақ болағына, давлениеті құрутын үрдік болағына, үс болуқтақ, үстен үрдік оқтақ. Вот, анан бұл маннық подаграны, аны бұл подагра ден ұры қолыр капкан, ноги в капкане детімде, кей көстер тофусы ден мунисталлар. Тофус ол да накопление, депозит, бұл кристаллар бұд. Тоқа кей сүйіқтерер мунисталлар. Оны мен қолауырай приемға кәліқтеріне атақтарын тағаны ұлтарамын первый атақтарын ұлақантар бақ сүйіға қолары іспет болар. Оны хоруқ жөшедер кәлер бұл қобылық кәтемен қобылық біттіманлық болды дейді. Онық бол батақ қолауыра ол, это уже сигнал. Тофус деген болар.
Же олох кихер истесте олоруох курдук. Нахачугай күндү көрөчүлөр күндү истечер билигин салгын угуйка барыкка ол кенне каян даганы көрсөкпүт атын каналга ханнада калбаңнамаң бегиннин бирге болуң тетим сакара жытын каян даганы истиң. Өсі түгілі тейстің әғарды болуқтың, бағар кемәрі саңа қолбамыта болу, бейгі бері бітігер, бейгі аз үйел, ихер ұбыт тұғынан, бұл кехедір обиетігер қайдақ, жайарын тұғынан кәпсеті олар обыт жебілген саңа жылғыттың ияқпыт ағай дие. Ол ең сөп, жөттің ияқпыт тебекедері бейгі уынық күн айы ихебет. Же, уыну ихебет, оны білі қас келелі аққыны дағаны жоғына қасыры лидер уыны ихағын егінден оттың бұрабыла бөғіті олықтының бәчәйттенен де тақсар, бұл кәпсәнелер дағыны же, еті же бүйір ұрытығар қайдағы, кехі дұробиетігар қайдағы. Самый септақ вопроғы айтады, бұл кехе у ихері олық надалақ. Бұл қолыбыра жон приемға кәліқтеріне бастатан кехе, мен қолыбыра айтабын, уны түхәйіға тейден. Тылғытын көрдірінер уны түхәйіға тей. Оны уны хер кехе тылы рас болыр. Расту, арасту? Рас. Уны қаяқтық хер кехе тылы обложенный кеттәқ болыр. Білден қалырым болу. Сеп, Биллер хәттінін бұлданы. Қолабыра хоқ кірджік олық уны сіпеппет нар біле әчейінен хүлжабыттен. Әттім де қара үйтті қойу чай пурин содержащий дем. Мин кереді. Мин кереді қолара пурин нақ. Индегінен кофе, қойу чай әппінетебінде қолабыра қатыламын. Оны оландығар қара чай, қойу қара чайда қолабыра зеленый чайга көһөккан син эле бетер олох кылгыр расуны ки холобра уны хен багарар ден итини слаха ки этехине көрдүр болан иен багарар болуктак дияныбын мен колорто бэвинен этекпинан инегенан бу мен кипитога кратык тымны уннан тохтана хөрүкетен бараммын онну иебин холора ки холох совсем кипитога хеокта куртагар коаган бишиводор коаган бу язылары эрозиялары өскетенсин Олата қолбара бейге білеше ити чайды хеқаден барам, иппити чай кутта бітте, интік біт, ихебіт біле сыпсырия, хепсырия, ихебіт, отчоған он тупық коғаған. Антука яны коғаған. Кеге, анын болағына қолбара кеге итине ихен бағар бұт болағына, қолбара ол же олық ити кипитоккун үйкінен, холодильниктен ұлан үйкінен сойтаған де, ол же кипитоккун тымны же комнатная температуралақ уынан сылытан. 4 градустақ, например, уйсылас, ки организмер олық тоғалақ. Бұ тибит-тити бастықы тоқпытығар үйес қойдыр ден, үйе убаттар да ферменті. Ағам барамыд бұ ағы распытығар растворяйдыр, оны иңерергер фермент расщепляйдыр да, олақ кылгыры расу, простой формулах H2O, когда водород и кислород, да, бо водород и кислород, бит транспортировка кислорода болар балайди, холора, қан сүрергер, қамытын доватар дек қанады. И неганан бо нормата денотон ке опять же бетин диагнаттан. Хроническая сердечная недостаточность, тақ жоннор қолора хатан бердіре тахарбакка сүрақтары хатан мотор бола ки сүрағада тахарбат болағына, конечно, ол 2-3 литрені ихері кене очок болу болады, тем более қамсаммат болағына да, кеге бұл олығын тәтеметтен тұдолықтақ қолабыра, олық құрутын спортынан занимайсығыныр, олық керер таққар тиритер құрутар кеге, 1 килаға 30 грамм литр 30 миллилитров на килограмм веса дем болар булайды да. Антон булана холовра олорон үлелер ки улханы камсаммат ки олорон үлелер офисный үлехеттер балдар да. Иттен ки таккан кирергер условия деген сол холуктарына, конечно, бу болны испиттери биле искер тохтан эңеринен ки иттер келер иттен багарбыт базыфтах боланы әбиһәт иген тупака иттехтах тахарыхтах койдан қалбат күрдік кіна онна ик бу мочевой
пузырьга элбэхтарганна моньюннаган иттәбет аккына обратно регургитациялыр иннегенен мочеточникден бюргер пилонефритин өскәдәр холобра олонеме куаганлык жайен сөпки организмгар иннегенен бу киһи обрахаттан ологон обрахаттан да холобра но киһи балтыраттан 2 литре балтыра 2 литре тәнкраны ие хохтах ну как бы иехтах краны деп кудукта айдөнөр генеттим ду кайда тун өдөтүбүт сеп жетилүпен келле көрсөбүт алло ите күнүнөн раба хандаман бириге келбет билек браспын Марта Николаевнаны онна я индира легана битек бери битек беригер во жобот гет мороз подтымныта тисте онан өрүбүр каптаяр эне онна келер шолга үчүгө өйүнө хананан келен сөчүгө чепдик бериге витаргар багырабы онда здоровыйны шеп Марта Николаевна я баштагы вопросу бу вес куртак ген эттебитке ите операция бар буттар баллар ону бутунга я ахлактара же онда туак сүбөн берагын же онда итеттен же ачуакка тендерге ите ачуакка тендергертен ди кою үттак чайбитин ебите атыны тугу сүбөлөнө тейже мактал Өстерин операциятын кенеттен ахылларын хайдах тутухалары ден ыйтты битте. Үс куртак деді. Үс куртак операциятын тон үйһен алаттар бут үйһе ыларларыгар тағы өлтүрүтен ылбатах болактарына холобра да үс бар болон сеп булайды. Үйһе ылбыт болактарына, конечно, бу тох бар бырбытынан үскә бит үспүт напрямую кишечник птр түһәр. 12-перстный кишечник. Хеп тон нигенен булана такан кирелләре убур частыр ден ол бастыкы ыйдерга холобра. Антонча норматыгар түһәр. Куртак операция тыгар була, конечно, олох куртаган ден олто резервуар булайды. Ол ыраханыры булар булайды. Нигенен оттон бу браханик ахын этергедиле минуттон брас кебетнен опять же диета анемете боллайды да. Бу маннык операция каниттен бастыкы ыйдерга 6 ый тухары кырата кеге каганнан онна бульоннан агылжактах. Хептенен булана бу браханик ахан улаханнык агактарын сөптен ханабапын операция каниттен тем более. Бейлерин карстанар жон оннук бейлерин карстанар жоннор сөп. Инегенен буланнук Антон икис вопрос отек тетинде. Өте үттәк шейбит оны туар тугус белигин диш. Үттәк чайы ким даганы тымнылы хелор бата болойди. Эти пата итини слага якпытын багараммыт. Чайник бытын сылытан бараммыт. Жахара давай үттәк кара чайды каден болорди. Онон кихи абихат итили кара чайре эрден болбатак, итили кихи компот игенсен, итили кихи горячий морс игенсен, морста итили. Инегенен онтон бу бихиги сахалар кара чайы билебит. Ол кара чайттан ораты листовойдар багалар, зеленый чайдыр. Көк зеленый чайден барсып, бу үчүгө мочегонный. Чоно олорыме маннык сылас наха иппитигин макка. Да. Сөп жекти оноттон күндү көрөчүлөр бит, күндүз тээчилер бит. Кырдыктаганы күннәгы били ити үттәк четтен кыратык туактан же бәгыт доробиягытын, куртаккытын сынята тария. Үтү көк течейге көйөккө сөп уга сылас уга да көйөккө битим. Аны морс истакпытны били да булanya бут таксарды түһәрдөтеди. Олихинеме убагыс кынактак булды. Морс пут булана мочегонное действиелах. Кихи чайере иген утаган каннарар дем болбатаха. Кихи бу талатнянканы биреметтен биремега да холобра бужу брусниканы да отоммутун да морсон остан истехпетнен бу бихека бир да тогалах, бырбытыр да тогалах да холобра онуттан итини хербитигер бу тох болайды. Сласт осенен у сласт напиток ити напиток ки ханын сүрдерин түргететер. Олихин бихе холора тоңоммут
скорее тымны бытыттан бу слаха итини яппытын барар болак бити. Сөп антанан бу огуюк кемигер еттинже сүрбе бир хастак кыз келе харытта деңин. Бу Тока келе харытта жара. бу клинический тохтан кепсайдак битне бу холобра бу буквально бу бехага приемга хүрбе бир састах олох эдер горч. Саңалары ологон олору нерер ого болдур буллади. Мен бу үйгерта бырга ой, господи. Бүйргер тастах, бүйргер. Оны чөй байдык спокойно этер. Бүйрбүн операциялык бытым тагын дир. 2 жылын радиор. Олата 10 тоғугар кине уже бүйргер тас өскен, бүйрін тагын ылаттар бут, оны билигин өссө бу эме бүйргер тас өскебит. Энегенанча вот кепсәре дивин туга хыгын сигин, вот тугы яган. Энергетик херетим дир, кола херетим дир. Вот, блин, уже ино испеппиндир, но диета вон ондуктух. То есть бу этим метаболический процесс, метаболический синдром дем боларсеп кине обмен веществ оннук бу генетически бу кинеха олорор генетически, да, что кине тас үскү турар холовради. Ону таханан доттон бу агыраха энергетиктара, бу колалара, фанталара, аны туран боллана тох тем барди, доширак тем барди, сухой бульоннар балар. Галина Бланка. Галина Бланка, ону таханан були эбекке холора сухой бульоннар жоннор офиске ихетчилер. Бу бульон деннер, ити уга сураян. Ол барата пурин содержащий. Пуриннах, и неганан он консервированный тохтар фосфаттахтар, барата бу бюргер қалар булади. Очоғына кене оннуку си ихе хелджибытта? Онын кене оннук сыйы қалтахан бүйргер тас өскен. Бу сүрбе бир састах оғы уже иккен. Ылыттар бұдың кенне. Онтон әме экстрені кирен қаябыт, почный коликтах тоқтақ кирен ол бүйрінтен тас ылыттар бұд. Білейін әме бүйргер тас өскен, білейін тас төхірер, стағы сайған төхірер әманатан барды. Онтан ите астар бытыттан да сылттан билигин эдер жон элбак кихиник келере болу да? Оннук билигин ити сахарный диабет, ырыта, тас өскәһене, олақ әдеримсиде, орық қолыбыра бейхенттен тақсы талтуынчылақ, алтуынтан үрдік кейхақ көрсір болағына, билигин ыры барыта бұл аспыттан өзбіттен олақ улханнык әдеримсиде де қанады, ити фастфудтар, картошка фрилар да қолыбыра, итиник астар түргет еттілер, оннаттан тәргерлі білген қолыбыра бейге өренебетте сертификационный циклларға, профессураларға, улахан доказательный медицинынан қолыра білген тоқтадық бұтына действительно ұры әдерімсейді. Онтан же Марфа Николаевна әйеқа туз онна сақыр туғынан туғыбет әтердәқін дуа. Туз денете этен арбытым курдук химический состава поваренный соль, натрий хлорид. Олген булана. Бу натрий кальциевый обмен, бу клетка вот хас бирти клетка вот бигене тергедла туспа организм дек канада. Оболочкалах, митохондриялах, ядролах, чушмити бихимия, пепи, тох микробиология өттүнен улакка хеп. Инегенан бу натрий кальциевый насос кине тохте кахаби натрий бу клетка натрий элбехтуста бу клетка вот игер утун тарданылар. Энегенан этен ке этесине тохтур детимди норматыгар буланы холора чеме билин бу давление лахтарга, бөрөр хахтарга, сахарный диабет тахтарга осынан 5 граммтан диагноз тахтардыга 5 граммтан элбега сутки сиохтах. Қолыбырада туз белая смерть вити сахар. Сахар болғаны натуральный сахар қолыбыра сахары силжонер әбихет. Инсулин резистентностен бар. Сахар беги продуктовытыр келеп бітігер, печенье бітігер. Қолыбырада бұл соқтар бітігер, сахар бітігер бар. Қолыбырада олеген болғаны сахарым норматы әме көріліқтақ. Ол торты, пирожное, блин, браханика сеген болуға. Бартын норматын көрінсек қанады. Әптенен боланы қолыбыра кеге хронической ырылақ кеге бұл углеводы да легко усвояемый углеводы ден олады. Эти пирожные тарбыт, эти торт тарбыт, да қолыбыра барыты нагрузка олар, онна
бу бихи норбут оттон инсулин выработкалар болады. Норбут кайда холелердер сигналлар. Элибитинен аламыт аяқпытыр асуктахпытна инсулин тахарар кине. Бу маны нейтрализуйдук соханада дет бу сахары. Холобра офисна өлехетте чайды каяңереди колор чайды чоннор балдар. У них сахарный диабет вроде хук, но опять же инсулин резистентный боллар, да. И постепенно бу ырыгы кулуер. Поджелудочная железа вот норбут сылаяр барыта ки организмы сылаяр. Этергелде крутунен аяк караланган асысты хыртакына инсулин тахар болар. Онтан уже каңыр такыт глюкозаган уже чувствуйда болан калар. Иннигенен бу бастыкыс туга деккахып инсулин резистенттен ден атырар олата каңыр кирбит сахар уже инсулин чувствуйдават. Каның чувствуйдават. Иннигенен үрдүр глюкозалара сахардар в крови эме канын алыгынан билдер. Иннигенен оттон бу кии көрөнагыктак. Сепонтон колобура чекүннәгеге туспем колобура кофега эре сахар куттабын. Ол гынан баран били печенье сир буллагам ди. Онны ме хакарым ханжарба. Сахарын болны. Элбак сахары хебеппин жахана удым. Кыржык тагыны өчөгөн атырастар бутыгер эме бар буллага ди. Чекүндү көрөчүлөр истечилер салгы бихигиннин бирге болуң бүтехек түһүмек бит калла. Ыйдылак боллакытына 32-11-616 32-00-616 нөмердерге эре сылжарың ыйтарың. Онуттан бихе канал бутуттан атын сирге бары маң көрүң онна истеңденің рабыт. Истечилер битигер, көрөчүлөр битигер агарды, чебдик бери, көрөлөрөгут, истелөрөгут, бихека ыйты бар, көрсөбүт. Алло. Алло, үтө күнүнө. Драба. Бу келени хер сылбыт бихека агардалан турамын багарабын. Урукту сыллар бутына аркасына бүк үтөлөрдө, үтөһүлөрдө, уны үйрүлөрдө үтө сылбылыктын. Парветигер жол тоскоюктун. Дорогуя этенне булуктун. Үйлак күннөр үйүнө түздүннөр. Жогонда мен бир вопрос-такпын. Эти были бах обследования хэтим кардиология, кардиология, дагы онкология. Онда мен интерес кардиолог бите. Эн салгынын тийбе туаханнан күзүн тийбе. Арыстı sahal bütüvedikçe değildi. Ol arıptına sahal min tuğatırlarında ol niyakaş tane biriye duyduğumun. Ben maktab oldum bu yılda. Sahal bak medikler gel bak sizlerine bir bitik. Nehayet ve. Urukkuculağın ahara bitiyor günler. Ehli üyetler kümüzel belki. Maktab. Maktal. Aha, iki seydi. Iki seydi görsebiit. Alo. Biten araqsan kaldı da. Söpçer halgın tibet tiyetler jir arıta arfinat saqırdı hete deydi. Onduk бар болон сөпту. Onduk бар болон сөппе болады. Эти хаңарынан да хиттахына действительно тох гиподинамия, то гипотоничный. Сүраган кеге сүрага этергетиле мотор детим де, кеге канын эргитер. Кеге канын эргитер, эннегенен бу канын сүрага үчүйдүк канын эргиппеп боллагана, конечно, кене кислородта тугун из органнарыгар кана тийбекке, қан ден основной функцияда кислород доставкалар болар болады. Олихин кине энергията тийбет де канада. Олихин колор кине сахарный диабетеген соқ болан, кине инниктен бу коллегам кардиолог аныр болады. Сахарный диабеттак ке кайдактаганы кине колор сахара, инсулина үчүйдүк выработкаланар да, колор иннигенен онук болон сөп. Опсай хим бир биле канын аналиин бардын көрөн этет. Конечно, канын аналиин бардын көрөн. Оттон билин колора мен манналорон студияга лоромун кине көрбөтөк боломун, кайдактаганы токтан сыйы сөп. В общем, механизмын физиологиятын кепсекпин сөп, конечно. Иккис ыйты көрсөбүт. Алло. Алло. Ага, истебит, Марта Николаевна, здравствуйте. Да.
Дарабалары. Бу дараблары. Марта Николаевна наха сөйдик бахар бу. Анализлары водород, кислород, там пурин и так далее, да? Хорок бурастар бияка туды бар баттар. Аппарат көрдөрдө анализ үчүгөй диетилер бүтөр онон. Эти Марта Николаевна көрдүк бахаран берилдери болла. Өрха агыйете. Марта Николаевна терапевту Канна үлелери мен вакыныга барын көрдө жакын бар. Сеп жамактана быт. Марфа Николаевна нефролог тем болар. Хорокта биле невролог тенистелдер де. Оны нефролог бу ток барагай этере. Нефролог тен бүйөр браха деп болобун. Оны таханан оттон бу биһиги жукускай коракка минет яхпын символ болду. Приемга клем багар бит киека. Жукускай коракка биһиги клиникалахпыт. Он таханан юрба коратка диализное отделение лахпыт. Бүйөр эритнан жарыктанабыт. Онтон бүйөрү таханан оттон бу терапевтардахпыт. Мен бир икки үйрагам семейный доктор дем болар. Олох бастыкы тапталым педиатрия дем болар. Энегенан оттон биһи бу клиника бутыр приемны бут. Телефон мут келен суруттаран келен көрдөрү хотун багарар болакытына колобра төлөбүрө хуак омыс нөңө холора направление терапевтката направление лан көрөкөн боско көрдөрү хотун багарда хытына направление лак боско көрөбүт направление то холора ыксыр жонор баалар эми төлөбүрдак болор холора бихика телефон номера агыс 914 116 6-9 4-9. Это два гиски кем дем болари? Нефроклиника дем болар. Невроклиника болу тахеп. Фубукваде. Да, нефроклиника. Нефроклиника ден холобра. Два гиска бар. Адрес подейм. Вот это нюрба арылды кетче нюрбага. Онуттан эти деки улустар эме абарана хаджаллары болу. Билген оттан үле кайдак бара турар нюрбага. Нюрбага үле бара турар. Инеген антон кыржык олоқтақтар абыраналар, онытын ол диализ тырбыттахынан жаңы бу бүйөр браха босқа әме көрөр. Инегенан бу түгеннен туханамын сонтар олоқтақтырын, үйә білі олоқтақтырын, нюрба бейтин олоқтақтырын, аңырымете кәләңгет бүйөр брахагар бағалысты көрдөрүң. Бүйөрден оттан бу организмы біраз кейттен организмы бартын билектәк болады қайдақ тоғылелерін бейдерге механиктар массына қайдақ массынаны білілерін күрдік біраз үйректәк кейі бары нормальный физиологияны онны пат физиологияны бары үйретен экзамен тұрын бары біраз болын олар өсіп төнім боланы бүйір біраға әбейет мейха қолыбыра бүйірдерін әрі көрдірі кәліқтерін чыба анализтірі чүгер, но давление лақтыр. Инеген аңын кенері барытын бұ диетатын, давление тоқтан тақсарын. Бұ давление үрдік қан баттағына денді батта. Бұ өр сылларға әмтемекке ғырыттаққа әбейет бүйірге оқсыр. Сахарына диабеттақ, болаққына сахарын үрдік болағына өр сылларға әмтемекке ғырыттақына елі бедер өр сылларға әмтенметті болаққына стажтақ болаққына бүйіргер әме оғыстырар. Инегінен бейхен бесте 6-10-тын үйе үз стадиялақ бүйірілақ болалар. Бұл үз стадия тейбі болақын диетанны, сахар ғытын көрін әлжіқтақ, давлынияғытын көрін әлжіқтақ да қолыр барда бәйттен системіне ақтаққан ер. Кыржықтағын едем. Онтан же витаминер, баттар ден балалар дейбі бігі тоқпытығар, дұробия бұтығар түхі жинақтық жаялар ду хоқту, әбетер витамин хер болақ бұтына ду, баты хер болақ бұтына ду, тұғара ағыр болақтақ бұтту, хабап болақтақ бұтту, қайдаға еді? Витаминер надалар. Биһиги сахахеригер олох однообразный этергетылы. Это сахалык тахпытда, поскольку сүйүнү итебит да, холовра курсаны хекканада, холор курсында хирки хаяк булу, балыгы хекка котулар холора балык силлере булу, эттер хаяк булу да, но нигнан однообразный хагус астахпыт. Огру таханчы бу кеники сылларга хин доступный болон сеп, только, конечно, ырхана
сынлах болон жоннор чабытуунан. Онутта самай кең туттарбыт самай надылахпыт, онутта самай бэбитер тохпыт үрүң астах болахпытна, олох бен колора бир бэм үрүң ахы олох бэм дойдумаханда колора местный продукция дене олох крутун бата хелжен магындар гожи билан канды магыңа барын олох сливкини бу натуральное хекканада. Маха натуральное олох привозное холбыртын мен хөбүләбәттәре булу коммерсинас жырыктанар жоннор индежен кеп сирбин гынан баран мен дробьяны харстырки хибетнан бу привознойтан надо воздержаться. Хәп иннегенан булланы тохтерегенан Түлүпен келле көрсөбүт. Алло. Алло. Драба. Марфа Николаевна мактала яга бакырын кепсирге. Өлеге şey biraz аяк. Мен туйды кумбаран. Первая программа бра малышева тохтебите. $6 айга иттен хылаят дене. Освобождай место дене. Onun bu doktor organların barda kastan giren barallar den. İdi çakıcıkta. Жакы чөбайты келле. Трехене ыйты мактал, конечно, вообще төрдөн сас кенеттен ол жумалышыбатен турардах. Бидди көрбүтүм крутун көрбөппүн. Бу маннык бир чөшүнө тахаран турардылар, онолок бүтүнү мусор болбут сетканан бүтүнү үрдүгөр сабабырактылар. Ону олох үчөйдүк тагына демонстрациялата демен серген көрбүтүм ол передачаны тохтири оннан надери ол жумалышыбат. Төрдөн сас кенеттен. Төрдөн сас сеннен природа для нас матушка природа, хеп. Төрдөн сас кенеттен надо к природе относиться как к мачехе. Сөпкетер, поскольку кеге сахардаганайы обмена, бу обмен веществ, бытара нехер. Того ойабыды, сахардым ойдум дем болар да, ойарга бардым дем болар. Олаты эдергер сүйрехилжер болдағаны обмен веществ. Таптатақны рағын, таптатақны ойаған де, үс күн ачықтатым да ырдым дем болар де. Так, аны бу вопрос капететаха 6 час кентен, конечно, истощение барар. Гынан баран 6 ден олох эдер дидиханыбын мен. Билеген биге Россияга оттон средняя продолжительность жизни үрдетеммит бисаха сирге холорада үрдетеммит Россияга үрдетеммит статистика бытнан хеттонтон үйе хеттон 2 сас. Сеттон нахтыр мен нюрбага малыкай нехелекке жону көрө бараммын баран турардахпын былырын. Анна 9 састах бабушка, хеттон састах кыстах. Феттон састах кыгынагар 9 нагым. Тетим. Кимнагар ката түргөнүк сүйрер камсынар кирер тыксар. Олох тох бейте олох чөйбайы мандык тетим деханада дровьеты көстөр. Аны мен еттим, жабу эгиттен ыйды кабары битче хайдах бос бачча хаскырлы тийдиңден. Кайтак агыгынден ыйдабы мен. Мен наргы хебин деди. Олох уннан эрелжебин кандай чайс пеппин деди. Онна этаха кыраты кагыр. Биги бахалыс тетемете этахы крутун күн айы күнгө үстө хемең. Неделяга үстө вот это норма. Отчоғыны тугу ахибытал диеларлары болу билеген. Аннык чилер баа болдажа отчоғыны олоқа хабыппытты денже. Өргенен белеген. Эне жетақаттан бу этастан кыгыл эттен ураты курса бар, индейка бар, королук бар, да. Он таханан балык бар, нежирные, бей балык пытнахачугей. Балыста балыгы огротаха бар, фрукта бар, да, холовра. Онто колбара туохтен этеллерди билеген бу биһиги этас ахыбыт, онна клетчатка хаянда бар булуктак огурсу ити билеген от богота тыланар ди. Ити петрушкалар, укроптар, өссатын ити салат оттора баалар ди. Же бу клетчатка хаянда бар булуктак денетеллер. Эбиһет бар булуктах. Эбиһет бар булуктах. Поскольку эттимди биһиги кытаанак ахы грубай кытаанак ахы олордох бутна холоро олжа эппит. Эттен тугуй сүйү бытчыңа. Инегинен бу очогоспутур, если тем более бу ахы хыктар ки камсаммат жонор баллар. Атыбы тостолга келенлорду жываңга баран сыттыбытта холобра. Онук болана бу грубай ахын кочогоскар киен инген биле этергедиле киттитер яккананда усвояемость кине, ну как бы сложный был блади. И негнан колора киге очога
восходящая, ободочная, нисходящая ден. Ободочная бу кишечниктер каловые массы баттаннар киһи организмын аллара түр. Бодя, простатит, цистит, и чебарат эти органы, колиты начинаются, да? Киһи бүйрүгер онна үйгер тас үскүрден болбудак ки очохогар эме каловые массы каменеют. Тас булан калалар. Иннегенан о клетчатка именно бу очоскун растырынар занимайсыгынар. Надо тепчикяс. Бирибит битере чугахата наха шуй кихери истести олоруох курдук билигин даган истечер битими сохибуттара боло о битте до жибиттера боло тон чабу 1 минутага бэң багаханаган этергер. Келенер сыргалак саңа жылынан сака херин жонун агаделиргер. Да, саңа жыл эрге сыл бу бараннерер сыл тохпар коханы комаюну илжахалдын яканада саңа үйнер сылбыт оттон керене чүгейи чөйбай макталлары хиттибит агарделери хиттибит онуттан сахам жонун баргытын келенер саңа жылынан агарделибин үйрүнү көтүүнү онуттан бу брас кибитнен этехпен барабын бэягатын карстана алжың бэягыт бу экки сиңет бу тох сигнал берерин истен көрдүрүнө алжың. Чонуттан саңа жыллағы остол бутугар өтчоғына аттон элбақас бар болуғынан баран син бир бэбитин көрүнен сөптөқтіға хыққанада. Келен хер саргалақ саңа жылынан етистің ағардебитин тердебит, онуттан үйері көті сылжың, тетим сақара жытын, сақа телебидениетин, доғыр оңостың. Бука баргытыгар кытаанақ дұробияны чөл тұруғы бағарабын, жоннақ болуң, жоллақ болуң ден бағаханабын етебін, анығысқы береге ола бетер, әхил көрсаққа дере.